Somos Pilovers. Slušajte me. Znam da samo radite svoj posao, dečki, ali ste pogriješili što se mene tiče. Se počne, pa stane, pa počne, pa stane, pa opet počne. Pozor svim jedinicama. Traži se maloljetnica koja je pobjegla od kuće. Ravne kose, mršave građe. Zadnje viđena u kratkim hlačama s cvjetnim uzorkom. Sivorozoj majici, džins, prsluku i smeđim čizmama. Hej, dečki, evo je, tamo je, to je ta djevojka, ona koju traže preko radija, evo je tamo, evo je, ona koja je pobjegla od kuće. Pogledajte tamo, kladim se da je to ona, to je ta djevojka koju zovu Violeta, ja vam kažem. Možeš li, molim te, zašutiti na sekundu? Da, dobro. Ime maloljetnice je Violeta. Vidite, što je? Zašto me gledate tako? Idemo je pronaći. Hajde, uz ovu kišu i sve, vi ćete biti heroji. Gdje ste ju dobit ćete medalje za hrabrost. Što znate o njoj? Gdje sam je zatočio? I to ozbiljno pitate. A upravo je prošla kraj nas, zar Pa ne? kako ste znali njezino ime prije nego su ga rekli preko radija? A dušica, pa ne može tako bježati od kuće. Čudi me da nije prije pobjegla. Oprostite? Pa pošto ste rekli da se posvađala s ocem, obično mladi, mislim... Pa znate kakva su djeca u toj dobi. Da, a njezina majka? Ne, majka je umrla. O, moja sućut. Ima li nekog od obitelji kome se možete obratiti? Njezin djed Non je vrlo zaposlen. A s majčine strane? Ne. Njezina majka nije imala nikoga. A nije? Ne. Olga, molim te, zbilja mi treba zeleni čaj. Lice mi je toliko zategnuto da mi ni blato dovedeno direktno iz Nila ne bi uspjelo pomoći. Mislim, ova mala, molim vas, pobjegne, a ja organiziram najbolju zabavu. A tko ste vi? Ona je kandidat za novu učiteljicu. Drago mi je. Zdravo, ali vi niste ono što tražimo, pa se možete poštedjeti muke i jednostavno otići. Jade, gdje si? U kuhinji, dragi brate. Okej, pa... Odite vidjeti što vas treba. Draga, što ti je? Možda ima kakvih vijesti o Violeti. Ova je pametna. Hvala, draga. Takva vam je ona. Što nije u redu? Mama, ne znam, Violeta je nestala, Herman ju je otišao tražiti. Ljubavi moja, tu si, ima vijesti o Violeti. Ne, nema i ne znam gdje da je tražim. Zvao sam policiju. U redu je, ne brinite se. Idem se provozati autom po susjedstvu, možda je pronađem. Hvala ti. Ako joj se nešto dogodilo... Smiri se, ne brini, ljubavi, obećavam da joj se ništa nije dogodilo. Ovo je samo jedan od ispada njezinih. Ali zašto? Prije nikad nije bila ovakva, ne razumijem. Što se događa s njom?